Thutha wa ministry ya githomo gwathana thukuru ciothe cia mathomo ma muthingi kuhingwo gukinyirio muthi, nayo Kamitii ya kwandika wira arutani TSC irokire kwandikira arugamiriri a githomo thiini wa county makiurio kuhe rutha arutani othe aria mahetwo wira wa kurugamirira ithurano ni Kamitii ya IEBC. Ndumiriri iria ikiritwo kirore ni murugamiriri munene wa TSC Nancy Macharia oho ikiuria arutani othe gugacokereria wira tariki 11 thutha wa githurano kuringana na mwerekera uria uraheanirwo muthenya wa ira ni ministry ya githomo. Umuthi gwatinda mihango kiodorita arutwo magicoka micini kuria megukorwo magikara kwa ihinda ria thiku 9, thirikari ikiuga nikaheana mwerekera maundu mangigacenjia thutha wa githurano. Wamaliza term vizuri ndio next year tuanze ile system tulikuwa tunaelewa. Juu watoto wamechanganyikiwa, hadi watoto wasomi hakuna performance mzuri. Na watoto wote wako hapa. Mimi mmoja wa wazazi niko na mtoto hapa. Sasa nimeona mzazi mmoja ameitisha pesa. Mimi nikampea shilingi 100 hapa. Hana hata fia. Tunataka kuuliza serikali hii mambo, siwaangalie mambo ya serikali, kitu kuwa na mpangilio. Hadwini ha Kameme TV, jitagwo Gina wa Wadiro.